Dalan, kinapudno ken biyag. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Inta ibasa ti Colosas, Kapitulo 3, versikulo 21. Amma, saan nyo arorodan dagiti anak yo, tapno saan danto amaupay. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Tatang, Anya, kwarta man ang tidawatan? ada project medyo pagadalan, tatang. Project la ka na yun na yun. No saan ko maaramid dayjay, amangan no bagsak to ti grado. Awan kwarta kita. Ninanang mo ti salud-sudan. Ang mga no, da kwarta na. Kurang tinted ni nanang. Iso amasapula na yunan niyo. Ti kunanak at naalayo kanumat ti tangdan niyo. Ada nga ron na patag apangaw sarak iti dadya kwarta. Sa anak-anak kitang dan para iti dayta project. Angam, Kan pangaasim man ta, di mo man pagpudutan ti ulok na eh. Bigat a kwarta ti sang kaibaga. Agrubuat ka no adda klasaim. Sana dayta agdawat ti paglaingam. Mabiit man laang maray apok. apay ka di apong. Madlaw ko ang nagsangsangit ka. Nalabaga dagiti matam. Apay ka day. Okay akla ang apong. Ay di ka gulbod. Ibagam ti pudno. Ngamin, madlaw nga ada parikot mo. Ni tatang tumat apong. Ne, anya man ti inaramid ti amam. Makapasayar ti panagsasauna. Anya? Nagdawat aklang iti igatang ko iti materyales para iti project ko. Ngam, kasta una yung ti unget na kanyak apong. Ay talaga, matday ta nga amam. Imbes as suportaran na ti panagadal mo. Mano ay ti kasapulam. Ada inted ni nanang a 50 pesos itay. 50 pesos lang ang ti kurang na apong. Mabiit lang tanayunak tintad ni nanang mo. Agyaman naklaunay apong. Agtanang kamanmot si kada bed. Nay, apay kastaman ti bagbagayo na nang? Anya ang klase ka nga amaaya. Di kayo maawatan. Lawlawagan nyo man, tapno maawatak. Tapan nagsasaom, iti putot mo, ti parikot. Nagpulong kada kayo ni Marie. Sinaludsod ko tagsangsangit man, limabas iji balay. Ay, unay kanda bed. Ay panggaasi man, di mo upayan di putot mo. Nagaduko nga mo yun na nang. Saan na nasaya at ti kasta agalad ti maysa nga ama ko naktumad. Kasano numarurod di putot mo kan ka. Oho, papakpakan lang day jay nga apuyaw. Sa dino ti papanantin ha? Adda meeting ije pagadanan. Anya? Makimiting ak para iti anak na. Asino tinangibaga mabalin mo ti makimite? Desisyon ko mata. Apay, masapul asikat ang desisyon. Oho, meeting dita. Makitangdan kaki day, nuawan aramidem. Uray anya apay ti bagbagam, dinak malapdan. Na, taipilit na. Sigurado nababamit lang ti grado di anak mau. Anya ko mati ekspektaram, kat kurang kamot iti suporta. Oh, jak mo kada kayo nga gina. No di mo kayat asuportaran jay putot mo, dinak iraman. Sa anak akaskan ka nga upayem ti mismo aputot mo. Dahito iti grado mare. Uun tatang. Apay nga kastoy. Puro mo wasay amin. Ay, Nakapasaak mo tatang. nakapasa ka nga muwasay mo amin ti grado. Unak man nung nalaing ka. Saan magayam? Saan kumamata kastaan tatang? Inabak na ka ti anak ti karuba tayo. At da ka numanin award na. Sika? Ay, una yan. No awan na saya at nga ibagam iti anak mo, aguli magkalatan David. Apay di ka mabain tina. Di ka mabain namang paadal iti ubeng akasta ti grado na. Sayang ti oras iti pagadalan no kasta. Kasano kumaang umato ti grado na, kat kurang met ti suportata. Pagyamanam kit di ta uray agkurkurang ta, kat mapanlatta iti pagadalan. Ay, adda ni David di tabalayda. Pinagsasawan naman ng tiputot na. Ay, una yun dadya a tao.
Di matlakat masyan iti putot na. Ay, jak man amoy ti dayjay a tao. Kanayon lakit din nga gungat. Masyanak nga rod kan ni Marie, no kasta masabat ko di tadalan. Kanayon langan ang nalabaga dagiti matana. Nagsangsangit siguro Makapasair mo't ngamin ti amana. No daduma, ay na, kaslaawan putot na. Di dan tupay maigatangan ni Marie iti gamit na. Uray dagiti tsinelas kan sapatos na, daanan. Narigat ti agsasaw no maminsan. Ang mga no ibaga dayjay a David, aman nakibiyang ta. Ay, bayam. Kasaritak to ni Nana Rosing. Ta iso timang bagbaga iti anak na. Nana Rosing, umayak man. Agtugaw ka asalay. Anya ayati masapul mo. Kwa nana, ada ko maibagak. Ay, amuyo ka di ti aramidan ti anak yo, iti apuyo. Apay ni David. Pinagsasawan namanen ni Marie, idi napalabas nga aldaw, nana. Anya. Nangagmi kan nilakay ko, ta nakapigpig samot ngamin ti sauna. Uray la maibaba inja ubing. Ay na, talaga nga awan manaknakam da di a tao. Naimbaglangan ata may sa tiputot na. Ay, May sala nga agpaiso, nana. Ngam di namat maaramid ti responsibilidad na kas ama. Imbes nga iso ti numero 1 amang suporta iti putot na, saan mat ta iso ti numero 1 amang upay ije ubing. wan nga rod sal eh. Ay, una yan ni David. Apay yun, Marie, anak ko. Apay adi ka pa'y nagsagana. Anyat orasan, maladaw ka iti pagadalan. Sumat lang nga nababati grades ko, nanang. Iti anya aga po nga gadalak pa'y lang. Ay na, di mulatan ikaskaso ti amam. Di na mo ti lawlawatin na day chay. Saan mo't anak kaadal? Kan baysa, awan matlaang ti kwarta gastusak. Adamot tangdan ko. Kurang dayjay nanang. Nang runa kit masapol agumatang kayo iti abasto dito'y balay. Awanan mabati para iti panagadal ko. Ikarigatak, anak ko. Saanan nanang? Pangaasim, Marie. Di ka kumamaup-upay. Addaak amang suportakan ka. Aramidak ti amin, anak ko. Sigurado kayo kadi akabalan niyo? Kas nakunak itayan. Ikarigatak, uray saan at tumulong ni tatang mo. Adda-kada kayo day, nanang. Itapay adi ka matagtagaritin ha. Apay, agparikot ka manan iti kwarta gastusan ti anak mo? Ha? Agulimag kasi ka, David. Narigat ti agpahadal iti kolehiyo. Unam idi, tasan adakkel ti gastos. Iso na baalan tayo. No awan maitulong mo, di ka sumanao. Tepelam tangiwat mo. Aramid ka iti pagparparikutam. Kumaa, no nalaing ta anak mo, tapno mo adaganas na. Sa mga rod. Na, talaga ka di adi ka agsardeng Tapay, anya ti aramidem kuma. Ay no, talaga ama ka umati ka sa tangaw galim. Nakitak ti grado ni Maray. Isumulat ta. Kasano, kat kurang ti maititad akwartakan ko na. Di na magatang dagiti tools akasapulan na iti pagadalan na. Pagkadalam pa'y lang amin. Saan mo't analaing? Dahito ti grado, Maray. Apay nga katawa kayo, tatang. Talaga nga abakan na ka dya anak ti karuba tayo. Nalalaing nga adayo nga mitisi ka. Bagay na ti engineering a kurso na. Di dak ko maikumpara iti anak ti kaaruba tayo, tatang. Ngamin, dakkel ti nagdumaan mi. Nangato ti grado na. Ta suportado dagiti naganak na. Sana kas kanya ka may ruruman na kanayon. Ay katagsardeng ka na.
Hanggang ti babain mo pa iti bagim iji pagadalan nyo. Sipod elementarya ak. Aging ga ita ak kolehiyo ak. Kasta kayo. Makapaupay ti panagsasauyo kanyak. Ibagbagak latipod no. Uray na minsan, jakpay narik na sinuportaran dak. Ninanang laang ti mangisaksakit kanyak. Nimot Marijalim mabas. Ay, agsang sangit manen. Ay, kaasimot. Pinagsasawan ni tatang daytay. Ay, tila insawsawang day David. Kasaritam tumanday ta akaruba. Manon atawan na kasta. Kolehyo pa ikitin dya putot na ita. No agistorya nga rod ti anak ta, kat maasyan launay kan ni Marie. Awan ka no tituls na. Isu ano kasta nga da activity da dya pagadalan, masapol nga agbulod. Ay, day tangarud kat. Ay, bagbagaam day dya, David. Barang mapabainan no da tayo akaaruba ti mangbagbaga kwa na. Ay, di na amutirigat ti putot na. Ngam sunga na upay laang. Ngamnuguraan nak ngay bakat. Adamutin kan kwa na ah. Kaasimot nga min dya ubing apagpupudutan na. Sa bagay, friendly advice lang matkit di, ti ibagakan kwa na. Awan ka di aramidam, pari David. Ah, Kaya't ka kumakasarita. may papanitian niya. May papanit ti putot mo ah. Apay? Saan kumakas jay ti panagsasaum iti putot mo, pare? Narigat no agribel di jay ubing. Apay, asino ka mangibagati kasta? Kaaruba ka lang, mate. Wen, karuba kami laeng. Saan kayo akabagyan? Hanggang masyan kami iti putot mo. Di nakman isuraw ta amok teraramidak. Saan ka kadi amasyan iti putot mo, pare? Saan ka kadi makarik na iti konsensya? Pare, aramiden tayo kumati pagrebangan tayo, kas ama kadagiti anak tayo. Ay nagadula ka nga mumon. May bagam day ta, tanalawa ti sanikwayaw. Anya nga ti koneksyon ti daga, pare. Ay na pare, agbalbaliw kan. Di mo urayan amaladaw ti amin. Ta uray agbabawi ka. Uray agsangit ka iti dara. No naladawon ti amin, awanan ti maaramidam. Talaga nga awan manak na kamuan niya. Anay ko, tapi ngagsipat kayo nanang. Ada ni Marie ije balay. Agsangsangit manan. Apay anapan ijay? Taglablabos ka. Ay pangasim man tagbalbaliw ka. Timbagak latipod no? Apay sakitin nakat pudno mat. Awan karbengam amang ibaga iti kasjay kan kuana. Umuna iti amin. Akurkurang kayo iti asawam. Kurang ti suporta ang maawat na. Isu akas jay. Agraman grado na. Ay apikta daon. Oo, naiki din. Mapan ka iti balay. Mapan mo ay aywan jay anak mo. Saan aniti na ti ibaon mo? Sika ti rumbang ang mapan mangay ayo jay anak yo. Kasarita man ti anak da bakit? Anyat ibagakan ko na. Ibagam nga ituloy na ti panagadal na. Sayang, tinarugyan na. Inton ko di ka manin tumulong. Tumulong ka. Ay na, di na kami man pang namnamaan iti anak ta. Ay napudno ti ibagbagak bakit? Naamiris ko. Husto, dagiti ibagbagayo ka na yun kanya. Rumbang suportarak ti anak ta. Inton ko pagsasawam tumanen. Ha? Iruruman mo tumanen. Ad-adan amarurod ti anak taken kano kastalaang. Nagbalbaliwak nga roden. Isungay kandak iti gundaway. Tapno ipanagnak ko ti panagbalbaliw ko. Sika ti makagapuno apay anaupay ti anak ta. Iso asika ti makisarita kan ko na. Adan samot parikot mo anak ko. Di yun saludsuden, no anya. Tawan mo't lang may tulong yo. No may papan iti panagadal mo iti kolehiyo. Tulungan ka anak ko. Ha? Aginroll ka manan. Ituloy mo ti panagadal mo. Wen? Awan kwartak agastusan. Ay kat makikonstruksyon na nga rod. Saan ang tatang?
Nakababain mo't kada kayo. Amo, nga ano tinagkurangakan ka anak ko. Ano nagiti nagsasakit a balikas nga insawang ko. Ang pagbabawyak dagijay anak ko. Agpaiso ka di dayta, tatang. Wen, isungay kandak iti gundaway. Amang sulnit kadag iti nagkuranga kada kayo. Umay ka man, Mare. Apay ka di, tatang. Ada pa'y allowance mo? Ada inted ni nanang idikalman, tatang. Inayon mo da ito'y. Ha? 5,000 matiyaw awat yo, tatang. Inayon mo da ita. Tapno di ka mabisinan iji pagadalan nyo. Sobra dayta, tatang. Awatam kit din. Sika mo ti makaamo amang i-budget. Agyaman naklaunay, tatang. Awanan nyaman na. Ala, say-saya atam ti panagadal mo. Tapno saan ang masayang ti gastos tayo, wen? Wan, tatang. Kasta ti aramidag. Itisan nga agbayag. Adan tumaten ingenieryo. Naragsa ka pa nagturpos mo, anak ko. Agyaman naklaunay, nanang. Ni tatang mo nga'y. Ay, kasarsarita na ni Uncle Wilson. Kunaklakit din no nagawidan. Apay ko mga agawid ngay. Kat saan pa'y analpas ti program, nanang? Amumot ni tatang mo no maminsan. Noan niya tinapanunot na, isumutin taramidan na. Aday tamo gaya man. Pasensya kayo no nabayagan na ka. Anyat nagsaritaan nyo iti kaaruba tayo aya. Maipapan ka dagiti ubing nga naggraduar bakit? Wen gayam, congratulations anak ko. Nalpas mo mutlaangan ti kolehiyo. Pagyamanak, ta sinuportaran dak, tatang. Nakapasa ka no, mati apok iti board exam na. Wen nanang, nakapasa nga rod. Di adamotin engineer tayo. Adda Ay na nagmayat tirik na nanang. Naimbaglaangan at nagbalbaliw ka. Naimbaglaangan, tas saan nagrebelde di putot mo. Ay, wen nga rod nanang. Di mon ulitan, tinaramid mo, hindi ka labas. Di ka agaramid, uno mangisawang iti pakaupayan ti putot mo. Sana na mapasamak day tananang. Nagbalbaliw akon. Nasayaat nga rod no kasta. Kasparintes, aramidem, ti may parbeng, iti kasta, saan amasaktan? Wano maupay, jay anak mo. Aramidem tayo, ti pagribengan tayo, kasparintes. Saan tayo amang isawang iti pagsakitan tinakam, wano pa kaupayan dagiti anak tayo. Suportaran tayo ida, iti kasta, maragpat da ti anyaman nga arapaapda. Papagayam, ditahan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Pasit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.